شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. гузариш ба пахши барномаҳои формати дақиқияташ баланди HD дар телевизиони Бадахшон. таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон бештар мегардад. раванди корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Хуросон. бинои аз фаъолият бозмонда дар маркази ноҳияи Муъминобод ба андешаи водор мекунад ки агар дар маркази ноҳия вазъият чунин бошад, пас дар ҷамоатҳо он чӣ гуна аст? бемасъулиятӣ ва ё бунёди биноҳои нав бар ивази ифлосии муҳити атроф. чаро идея аз ширкатҳои сохтмонӣ дар шаҳри иншоот дар самти маориф дар шаҳри Конибодо. коркарди гиёҳҳои шифобахш дар кишвар омили рушди саноати дорусозӣ. шарҳи пурраи хабарҳо. 29 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъи Имангалӣ Тасмагамбетовро ки ба шаҳри Душанбе бо сафари корӣ ташриф оварда буд ба ҳузур пазируфтанд. зимни суҳбат ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар доираи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро баррасӣ карданд. дар баробари ин дар робита ба вазъияти кунунӣ дар минтақаи масъулияти созмон ва атрофи он табодули назар анҷом гирифт. ҳамчунин масъалаҳои ҷории рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ низ муҳокима гардид. пешвои миллат бахусус ба аҳамияти иҷрои саривақтии барномаи байнидавлатии мақсадноки созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ оид ба таҳкими сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ки 28 ноябри соли 2024 дар шаҳри Остона аз ҷониби шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ба тасвиб расида буд, таъкид карда изҳори итминон намуданд ки ҳамкориҳои муассир дар ин самт ба таъмини амнияти минтақа мусоидат хоҳад кард. зимни суҳбат ҳамчунин ба тақвияти минбаъдаи корӣ ҳамаҷониба дар доираи созмон оид ба муқовимат ба хатару таҳдидҳои амниятӣ аз ҷумла терроризм, ифротгароӣ, зуҳуроти тундгароӣ, қочоқи маводи мухаттир, ҷинояткориҳои киберӣ ва муташаккили фаромилӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ Имангалӣ Тасмагамбетов андешаҳояшро ба намояндагони воситаҳои ахбори омма чунин баён доштанд. Только что завершилась встреча с глубоко уважаемым президентом Республики Таджикистан Эмомалӣ Шариповичем Рахмон, на котором мы обсуждали реализацию целевой межгосударственной программы по обустройству таджикско-афганской границы. Вы хорошо знаете о том, что данная программа более 10 лет обсуждалась в рамках Организации договора коллективной безопасности, и в прошлом году, 28 ноября, на сессии Совета коллективной безопасности в Астане, данная программа была принята. Я должен отметить, что данная программа принято благодаря усилиям, прежде всего, президента Таджикистана Эмомалӣ Шариповича Рахмона. Без его твердой позиции, конечно же, сегодня эта программа принята не была бы. Должен сказать, что данная программа обеспечит безопасность, территориальную целостность не только Таджикистана, но и будет обеспечивать региональную безопасность всей Центральной Азии. Поэтому значение данной программы переоценить очень сложно. С этого года начинается реализация.
она рассчитана на 5 лет. И первый год реализации очень важен для того, чтобы в последующие годы уже данная программа приобрела конкретные черты в виде поставки вооружения, военной техники для обустройства таджикско-афганской границы. Я глубоко убежден, что совместными усилиями соответствующих ведомств Республики Таджикистан и секретариат Организации договора коллективной безопасности данная программа будет полностью в течение 5 лет принята. Спасибо. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با کادرهایی که در مقامات سودی عالی اقتصادی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر دوشنبه، ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ولایت‌های ختلان به وظیفه تعیین گردیدند ملاقات نمودند. مطابق بند 8 ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان درباره بازخوان نمودن تقاضاده عبدالقهار سعید مراد از وظیفه سودی عالی اقتصادی بازخوان نمودن قاسمزاده سلیمان آی محمد با سبب به کار دیگر گذشتن درباره معاون رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن تقاضاده عبدالقهار سعید مراد، معاون رئیس سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن قاسمزاده سلیمان آی محمد به وظیفه‌های سودی عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن سعیدزاده مرزیه فیضلی، باباخانزاده اسام‌الدین شکرزاده نظرالله تقای بابا، امانزاده نماز شریف، شیرزاده جورابک سنگین مراد، قربانیان سفرعلی علی خان، نظرزاده دوران قوت، دولتزاده اسماعیل رحیم و به وظیفه‌های سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن برادزاده زمرد محمیان، سعیدزاده زلفیه سعید، پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. شریفی بختیار با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از وظیفه رئیس ناحیه یاوان ولایت ختلان آزاد گردیده، معاون یکم رئیس شهر دوشنبه گورزاده امید رئیس ناحیه سینا و سفرزاده دلشاد غنی رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه تعیین گردیدند. ولیزاده اکرام‌الدین که تا امروز در وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان فعالیت داشت به وظیفه رئیس ناحیه یاوان، خالزاده محمد شریف رئیس ناحیه کوشانیان و امیرزاده محمود رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تعیین گردیدند. در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان افضلشاه مسلمه اسکرشاه به وظیفه معاون رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان تعیین گردیده، با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شکرزاده اسفندیار معاون یکم رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین شدند. ضمن صحبت پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با مسئولین مقامات سودی دایر به حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، تأمین عدالت سودی و ولایت قانون سپارش و توصیه‌ها داده در نزد کادرهای با وظیفه‌های راهبری در مقامات مرکزی و محلی حکومت دولتی تعیین شده نیز وظیفه‌های مشخص گذاشتند. تاکید گردید که حفظ منفعت‌های دولت و مردم کشور همیشه باید در جای اول گذاشته شود و وظیفه‌های خدمتی خود را با حس بلند مسئولیت شناسی و صادقانه و صافدلانه اجرا نمایند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره آزاد نمودن سودیه‌ها مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهد. سعیدزاده مرزیه فیضلی از وظیفه معاون رئیس سود شهر دوشنبه، باباخانزاده اسام‌الدین از وظیفه معاون رئیس سود شهر دوشنبه، امانزاده نمازعلی شریف از وظیفه سودیه سود شهر دوشنبه، شکرزاده نظرالله تقای بابا از وظیفه رئیس سود ناحیه میر سعید علی حمدانی ولایت ختلان، شیرزاده جورابک سنگین مراد از وظیفه معاون رئیس سود ولایت سوخت، قربانیان سفرعلی علی خان از وظیفه سودیه سودی ولایت سوخت، دولتزاده اسماعیل رحیم از وظیفه سودیه سودی ولایت سوخت، نظرزاده دوران قوت
аз вазифаи судияи суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, Баротзода Зумрат Маҳрамиён аз вазифаи судияи суди иқтисодии шаҳри Душанбе, Саидзода Зулфия Саид аз вазифаи судияи суди иқтисодии вилояти Хатлон бо сабаби ба кори дигар гузаштан озод карда шавад. Олимзода Рафиқҷон Раҳмат аз вазифаи судияи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд, Ашурзода Алишер аз вазифаи судияи суди вилояти Хатлон, Саидзода Мирзохон Давлат аз вазифаи судияи суди шаҳри Исор, Мирзозода Файзулло Мирзо аз вазифаи судияи суди ноҳияи Рудакӣ бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судия будан озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе озод намудани Гуреззода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Гуреззода Умед бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон озод намудани Шарифӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Шарифӣ Бахтиёр Маҳмудзода бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон озод намудани Раҳимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳимзода Сафар Маҳмад Абдураҳмон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи кушониёни вилояти Хатлон озод намудани Вализода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Вализода Икромиддин Сироҷиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи кушониёни вилояти Хатлон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Дилшод Ғанӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Қиёмзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Қиёмзода Зарафо Суфиҷон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Амирзода Маҳмуд Ҳамид бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати рушди инфрасохтори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе таъин намудани Гуреззода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад Гуреззода Умед иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе таъин намудани Сафарзода.
مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سفرزاده دلشاد غنی اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 29 январи سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه یاوان ولایت ختلان تعیین نمودن ولیزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهد ولیزاده اکرام‌الدین سیراج‌الدین اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه یاوان ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 29 январи سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تعیین نمودن امیرزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم امیرزاده محمود حمید اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 29 январи سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان تعیین نمودن خالزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهد خالزاده محمد شریف محبت اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 29 январи سال 2025. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 январи سال 2025 درباره معاون یکم رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن شکرزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند شکرزاده اسفندیار شکور معاون یکم رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مومنزاد کمال‌الدین رمضان معاون یکم رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 29 январи سال 2025. 3 فوریه سال 2025 در شهر دوشنبه جلسه شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. جلسه شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با قرار رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ساعت 9 در شهر دوشنبه برگزار می گردد. 3 فوریه سال 2025 ساعت 10 در شهر دوشنبه اجلاسیه 21 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار می گردد. شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اطلاع می دهد که در اجلاسیه 21 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم بررسی حسابات پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان درباره نظارت رعایت دقیق و اجرای یکخیله قانونها در حدود جمهوری تاجیکستان در سال 2024 قانون جمهوری تاجیکستان درباره استحصالات ارگانیکی قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمترسانی‌های دولتی آید به وارد نمودن تغییر و علاوه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی و آید به وارد نمودن تغییر و علاوه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره به معیاردراری تکنیکی دیگر قانون‌های قبول نموده مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است. امروز در شهر دوشنبه اجلاسیه ششم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم دایر گردید که ضمن برگزاری آن عهدنامه عاید به مناسبت‌های همپیمانی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره ذخیره‌های مادی دولتی، لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس پالاتای حسابی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن چیلازاده
قراخان لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره رئیس پالاتای حسابی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن کریمزاده جمشید عبدالرحمن مورد بررسی قرار گرفت. دایر به همه مسئله ها قرارهای دخلدار قبول کرده شد. ادامه اخبار. جمهوری تاجیکستان یکی از دولت‌های میباشد که از لحاظ امکانیت سیاحی از جمله سیاحی اکولوژی، طبابت کوهنوردی، استراحتی و غیره در منطقه و جهان جایگاه نمایان را کسب می‌کند و ظرفیت‌های خاص سیاحی کشور ما توجه عالمیان را بیش از پیش جلب می‌نماید. شرح جهانگیر سفرعلی‌زاده. 93% حدود جمهوری تاجیکستان را کوه‌های بزرگ و جالب با منظره‌های افسانوی طبیعی تشکیل می‌دهد. این کوه‌های سربفلک کشیده با زیبایی‌های ناتکرارشان دل صدها سیاحان و کوهنوردان را در سراسر جهان تسخیر نموده است. از اینجاست که تاجیکستان را با جالبیت کوه‌ها و طبیعت نظربایش همچون معجزه ناتکرار برای سیاحان خاصه کوهنوردان ارزیابی می‌نمایند. امروز جامعه جهانی تاجیکستان را چون نگین پرجلو عنوان داده در بین دیگر دولت‌های روی دنیا کشور ما با شرایط مساعد برای سیر و سیاحت و اینفراستراکتور ضروری ساحه مورد دقت و توجه جهانیان میباشد. در تاجیکستان سیاحی اکولوژی، تاریخی و فرهنگی، طبابتی و سالمگردانی و کوهنوردی، اگراری اینچنین سیاحی شکار بیشتر به سیاحان پسند است. تاجیکستان برای رشد این نوع‌های سیاحی دارای امکانات بزرگ است که در منطقه نظیر ندارد. از جمله کوه‌های سربفلک، آب‌های مصفا و شفابخش، کل و چشمه‌ها، طبیعت دلفریب و ناتکرار، مغزی‌های تاریخی و فرهنگی، میوه و سبزیجات از لحاظ اکولوژی تازه، عالم نباتات و حیوانات نادر و گل و گیاهای شفابخش دقت بیشتر سیاحان را به خود جلب نموده است. در تاجیکستان سال‌های آخر سیاحی کوهنوردی رشد نموده به سمت سردرآمد ساحه تبدیل یافته است. سیاحی کوهنوردی یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک برای رشد ساحه گردشگری در تاجیکستان ارزیابی گردیده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای جلب دوستداران این نوع سیاحی پیوسته کارهای ضروری عملی می‌گردند. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای مؤثر از جانب دولت و حکومت در این سمت سیاحی به دوران رشد بی‌سابقه رسیده، ظرفیت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان به جامعه جهانی به طور شایسته معرفی گردیدند و جهانیان تاجیکستان را همچون جوهر کشف نشده شناختند و اعتراف نمودند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که ضمن به تاجیکستان آمدن سیاحان خارجی بیشتر به نمودهای سیاحی اکولوژی، کوهنوردی و شکار میل و رغبت دارند. در عین زمان سیمای نوی مثبت تاجیکستان همچون دولتی برای سیاحی مساعد فعالانه تشکل می‌یابد و در تاجیکستان تمام امکانیت و شرایط برای به مملکت جالبترین سیاحی دنیا تبدیل یافتن فراهم میباشد. با شرافت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان طی سالهای آخر با عملی نمودن برنامه‌های زیادی دولتی خصوصا استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 در سمت پیشروی استوار سیاست دولت در ساحه سیاحی یکچند نتیجه‌های نظررس به دست آورده شدند که در اساس آن تشریف سیاحان خارجی به مملکت و سهم ساحه خدمترسانی سیاحی در مجموع محصولات داخلی تمایل افزایش کسب نمود. در زمینه دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تلویزیون بدخشان با پخش برنامه‌های فرمت دقیقیتش بلند HD گذشت. دستگاه و تجهیزات برای گزارش به صفت معاصر و جوابگو به استانداردهای زمانوی از شرکت‌های با نفوذ جهان دسترس گردیده برای بهتر گشتن سطح برنامه و گزارش به فعالیت کارمندان زمینه می‌گذارد. ظفر قیومزاده گزارش می‌دهد. 29 январ با اشتراک مسئولان کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، ولایت مختار کوهستان بدخشان و هیئت کارمندان تلویزیون بدخشان با فرمت دقیقیتش بلند HD گذاشت که آن باز یک قدم استوار است در سمت رشد تلویزیون در مملکت. از این پس تمام اطلاع و برنامه ها از این شبکه در فرمت HD تهیه و پیشکشی
бинандагон мегардад. ин тадбир бо мақсади такмили технология ва мутобиқ сохтани сифати садову симои пахши барномаҳои телевизиони Бадахшон аз формати стандартӣ ба HD роҳандозӣ гардид. таъкид шуд ки маҳз таваҷҷуҳ ва дастгириҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба воситаҳои ахбори омма аст ки дар ин самт ҳамасола қадамҳои устувор гузошта мешаванд. дастгоҳу таҷҳизот барои гузариш ба сифати муосир ва стандарти замонавӣ HD аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дастрас карда шуданд. гузариш ба шакли HD имконият медиҳад ки минбаъд хабару гузориш ва барномаҳо аз тариқи телевизиони Бадахшон бо сатҳу сифати баланди садову симо ва мутобиқ бо талаботи замон пешкаши тамошобинон карда шаванд. имрӯз бо дастгирии ҳукумати мамлакат таҷҳизоти нави техникӣ бо формати HD насб гардид. формати HD формати тоза, хуб, дақиқияташ беҳтарин. кормандони телевизиони Бадахшон бештар барои тамошобинон барномаҳои беҳтаринро пешкаш гардонанд. ҳайати эҷодиву техникии идораи телевизион ва радиои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хурсандиашон ҳадду канор надорад, чунки орзуи деренаи кормандони идораи телевизион ва радиои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва хусусан аҳолии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷомаи амал пӯшид. имрӯз дар вазъияти тантанавӣ телевизиони Бадахшон ба формати дақиқияташ баланди HD гузашт ва ман имрӯз аз номи худам ва аз номи тамоми кормандони идораи телевизион ва радиои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон миннатдории самимонаро ба шахсияти бузурги таърихӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, зеро дар заминаи сиёсати фарҳангпарваронаи ин шахсияти бузурги таърихӣ телевизиони Бадахшон давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ба натиҷаҳои баланд ноил гардид ва имрӯзҳо шарту шароит дар идора дар муқоиса ба солҳои пеш беҳтар гардидааст. бубинед ки телевизиони Бадахшон дар куҷо буд ва то куҷо расид. дар заминаи иқдомҳои неку шоистаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баъди соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон пахши барномаҳои телевизионӣ аз 3 соат ба 6 соат гардид. баъдан бо дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пахши барномаҳои телевизионӣ ба 16 соат гузашт ва дар заминаи пахши 16 соати барномаҳои телевизиони Бадахшон ҳамчунин бо иқдоми неки роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон телевизиони Бадахшон низ дар баробари дигар шабакаҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ ба моҳвора пайваст шуд ки имрӯз аз тамошои барномаҳои телевизионӣ қисмати ҷаҳон бархурдор гардидааст ва имрӯз ки бо дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба идораи телевизион ва радиои вилоят чунин таҷҳизоти муосир барои пахши барномаҳо дастрас гардид. ин ҳар яки мо корманди ин идораи бонуфузи давлатиро муваззаф менамояд ки мо дар таҳияи беҳтарин барномаҳо саҳм гузошта бошем, зеро ки аз имрӯз баъд сифати ҳар як барнома ки тавассути маркази пахш манзури бинандагону тамошобинони сершумори телевизиони Бадахшон гардонда мешавад, сифаташ дар муқоиса ба давраи пеш беҳад зиёд аст, зеро мо ба формати HD гузаштем ва ман бори дигар миннатдории самимонаро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, зеро дастрас гардидани таҷҳизот ба маблағи беш аз 2 миллион сомонӣ барои рушди телевизион ва радиои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон заминаи боэътимодро гузоштааст. яке аз нуқтаҳои муҳимтарини паёми имсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷорӣ намудани технологияи муосир дар тамоми соҳаҳо мебошад. ба техникаи муосир таъмин намудани телевизиони Бадахшон маҳз як қадами бузург дар пешбурди фаъолияти беҳбудии сифати намоишҳои телевизиони Бадахшон ва муҳимтар аз ин иҷрои бевоситаи ҳидояти пешвои муаззами миллат доир ба рақамкунонӣ ва ҷорӣ намудани технологияи муосир дар тамоми соҳаҳо мебошад. мо ба пешвои муаззами миллат
جناب عالی محترم امامعلی رحمان از نام تمام هیئت ایجادی و تکنیکی اداره تلویزیون بدخشان سپاس صمیمی اظهار می‌نماییم. قدم نخستین استوار در تلویزیون بدخشان هنوز سال 2018 بعد ملاقات سرور دولت با اهل ضیا گذاشته شده بود و تا این دم پخش برنامه‌ها پورا رقمی و با محوره پیوست کرده شدند. اساساً تلویزیون ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد از آنی که در سال 2018 اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان ملاقات آراستند و در برابر دیگر مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی همچنین مسئله بهتر نمودن پخش تلویزیون ولایت مختار کوهستان بدخشان را مسئله گذاری کردم و خوشبختانه شروع از سال 2018 این جانب تلویزیون ولایت مختار کوهستان بدخشانی در برابر دیگر شبکه‌های جمهوریوی تلویزیونی مرحله به مرحله زینه به زینه قدم‌های استوار در پیشرفت نه تنها پیشرفت ایجادی بلکه در پیشرفت تکنیکی نیز با دستاوردهای زیادی نائل گردید. در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان که 28 دکامبر سال 2024 ارائه گردیده بود، یعنی سال 2025 سال 2003 سال رشد اقتصادی رقمی و اینواسیون اعلام گردیده بود و خوشبختانه در پرتو این تاکیدات و نقطه‌های پیام امروز تلویزیون بدخشان ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی باز با دستاوردهای یک جدی نائل گردیده است و امروز کارمندان تلویزیونی بدخشان صاحب تجهیزات نو و زمانوی صاحب تجهیزات معاصر گردیدند و خوشبختانه در نخست سال 2025 یعنی تلویزیون به فرمت HD پیوست گردید. این یک امکانیت و یک تکان نو و جدی می باشد که برای پیشرفت و نموی ساحه تلویزیون و رادیو در ولایت می باشد. ما روزنامه‌نگاران در دوام چند سال فعالیت کاری از دستگیری‌های پیوسته رهبریت عالی مملکت برخوردار هستیم و امروز تلویزیون بدخشان را نه تنها در شهر خاروخ تماشا میکنند بلکه بعد از آنی که گزارش به موج رقمی شد و در دوام چند سال اخیر در برابر دیگر شبکه‌های تلویزیونی یعنی شبکه تاجیکستان، تلویزیون سفینه، تلویزیون جهانما، تلویزیون بهارستان و خلاص در برابر دیگر شبکه‌های تلویزیونی باز تلویزیون بدخشان نیز به پخش رقمی گذشت و خوشبختانه امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تلویزیون بدخشان به فرمت HD پیوست گردید و این خوشبختی نه تنها کارمندان ایجادی و تکنیکی اداره مذکور بلکه اون تماشابینانی که امروز این شبکه یعنی تلویزیون بدخشان رو تماشا میکنند حد و کنار ندارد. موردی ذکر است که سالهای صاحب استقلالی در ساحه تلویزیون و رادیوی ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشروی‌های نظررس به وقوع پیوسته بازه مادی و تکنیکی اداره به کلی بهتر گردید. با دستگیری‌های روزافزون حکومت مملکت در دایره گزارش به نظام دقیقیتش بلند HD علاوه‌اً به اداره تلویزیون و رادیوی ولایت مختار کوهستان بدخشان دو تنظیمگاه زمانوی، دو دستگاه نواربرداری و تجهیزات معاصر بندوبست و روشنی دهنده دسترس کرده شد. اهل ایجاد تلویزیون بدخشان در تهیه و پخش برنامه‌های گوناگون ژانر اینچنین پیشنهاد اخبار با زبان‌های تاجیکی، روسی، انگلیسی من بعد راه و واسطه‌های نو را استفاده نموده در ترغیب سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت مملکت از امکانیت‌های نو مقصدناک استفاده می‌نمایند. ظفر قیمزاده، شهر خاروخ، برای برنامه اطلاعاتی اخبار. бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Хӯросон таъмиру навсозӣ ва бунёди 239 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда то имрӯз 159 иншоот ба истифода дода шудааст. аз раванди корҳои созандагӣ дар ноҳияи Хӯросон Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад гузориш медиҳад. омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Хӯросон идома дошта, бо ин мақсад анҷоми як зумра иқдомоти муносиб ба он ба нақша гирифта шудааст.
дар ин самт раванди босуботи корҳои ободониву созандагӣ дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия мавқеи меҳварӣ дошта аз ҷониби соҳибкорону сокинони ҳимматбаланд бинову иншооти гуногуни соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ таъмиру азнавсозӣ ва бунёд гардида истодааст. موافق با اطلاع مسئولین بخش معماری و شهرسازی به مناسبت تجلیل سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال میهن در ناحیه خراسان بنیاد 239 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده تا به امروز 159 تای آن مورد استفاده عموم قرار داده شده است. در این برابر با تعمیر راه و پل‌های ماشینگذر، چراغانکنی کوچه‌ها، انجام کارهای بهداشتی در شفط راه و دیگر مکانهای جمعیتی و به همین مانند اقدام‌های مربوط به تقویت انفراساختار محل توجه مخصوص روانه گردیده است. بخشیده به این جشن از جانب اهالی و صاحبکاران محلی راه‌های ده‌ها سنگفرش و منفرش کرده شده استند که این برای بهتر و خوبتر حرکت نقلیات در این راه‌ها شده می‌تواند. از جانب صاحبکاران محلی و تشکیلات‌های خیریه در ناحیه بنگاه‌های طبی مرکزهای سلامتی ساخته مورد استفاده قرار داشتند. روند چراغانکنی نیز در جماعت‌های دهات و شهرک منتظم ادامه دارد. بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده جشنی برای باز هم بهتر گردیدن شرایط تعلیم، کار و فعالیت، خدمترسانی و در مجموع برای زندگی شایسته ساکنان روانه گردیده است. در برابر دیگر بخش‌ها با تشبث مقامات محلی در همکاری با صاحبکاران و کمیته پدر و مادران در دهه‌های نوبنیاد و مؤسسه‌های به جای نشست احتیاج داشته بنا و صنفخانه‌های علاوگی بنیاد گردیده ایستاده است. در ناحیه خراسان در سال 2024 35 صنفخانه‌های علاوگی و از جمله 2 تا صنفخانه برای گروه‌های تا مکتبی ساخته به استفاده داده شد. این توانست خوانندگان را به جای تامین نماید. زیادشوی تعداد خوانندگان باز هم ادامه دارد و در سال 2025 شماره صنفخانه‌ها را به 41 عدد رسانیم. موافق به نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده برای استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی تا به امروز 67% کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه خراسان به انجام رسانیده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی ادامه دارد. ساکنان ناحیه خراسان با استفاده از شرایط موجوده عزم دارند که در رشد محل، ناحیه و مملکت که در مجموع برای تامین زندگی شایسته آنها مربوط می‌گردد در کارهای آبادانی و سازندگی تشبثکار باشند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه خراسان، اخبار. مقام و منزلت بانوان و نقش آنها در اعمار دولت معاصر و رشد جامعه محض در زمان صاحب استقلال بالا رفت. در شهر بوستان تحت عنوان زنان در محور پیام همایش برگزار گردید. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی حجت مهم و راهنما در فعالیت منبعده هر یک ساکن مملکت محسوب می شود. در این باره در همایش زنان و بانوان فعال شهر بوستان که تحت عنوان زنان در محور پیام برگزار گردید تذکر داده شد. اشتراکداران همایش ابراز داشتند که سهم نظررس زنان و بانوان در رشد بمیلان ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت، اشتراک فعالانه آنها در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مورد توجه قرار گرفته برای دستگیری منبعده آنها پیشنهادهای مفید و قابل ستایش منظور گردید. همایش مذکور که با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بوستان برگزار گردید از جانب اشتراکداران در موضوعهای مسائل اقتصادی و اجتماعی در پیام پرزیدنت مملکت اقدامهای پیشروی ملت شایسته دستگیری است و پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیک زندگی درخشان معروضه‌ها قرائت کرده شد. ذکر شد که در اساس دستور به واسطه سرور دولت جلب زنان و بانوان به کارهای دولتی و جمعیتی منبعد نیز گسترش می‌یابد، زیرا زنان و بانوان در جامعه امروزه قوه بزرگ میباشند و دولت و حکومت به نیرو و تشبثهای آنها همیشه اعتماد دارد.
президенти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паём таъкид намуданд ки таи солҳои соҳибистиқлолии ҳукумати мамлакат бо мақсади дастгирии занон ва баланд бардоштани мақому манзалати онҳо дар ҷомеа бисёр тадбирҳои судмандро амалӣ намуд. ҳоло дар кишвар 25% хизматчиёни давлатӣ, 73% кормандони соҳаи маориф, 71% кормандони соҳаи тиб, 47% кормандони соҳаи фарҳанг, 37% олимон ва 30% соҳибкоронро бонувону занон ташкил медиҳанд. имрӯз беш аз 110 000 занону бонувони кишвар ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебошанд. дар фарҷоми ҳамоиш оид ба дигар масъалаҳои марбут ба кору фаъолияти занону духтарони шаҳри Бустон байни иштирокдорон мубодилаи афкор сурат гирифт. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бустон, ахбор. идомаи ахбор. дар баробари рушду пешрафти соҳаҳои мухталифи ноҳияи Муъминобод ҳамоно мушкилоти ҳалталаб ҷой дорад ки аз масъулон масъулиятро тақозо менамояд. дар маркази ноҳияи бинои дуошшонае мавҷуд аст ки солҳои зиёд ин ҷониб фаъолият наменамояд. назорат бар души кист? шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. пойдории истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имкон фароҳам овард ки рушду нумӯи соҳаҳои мухталифи шаҳру ноҳияҳои мамлакат марҳила ба марҳила таъмин гардад, вале хунукназарию камасъулиятии масъулони баъзе аз ноҳияҳои кишвар ба рушди соҳаҳои гуногун монеа эҷод менамояд. мисоли равшани инро дар маркази ноҳияи Муъминобод, кӯчаи Темуршоҳ Раҳимов дарёфтем. дар ин ҷо вазъи ногувору тааҷҷубовари биное мушоҳида гардид ки аз фаъолияти хубу босамари онро дар замони пеш бозгӯӣ менамояд. аммо аз чӣ бошад ки имрӯз ба ин ҳол гирифтор шудааст? ин бинои ба қавли атрофиён солҳои зиёд аз фаъолият монда аз ду ошёна иборат буда, дар ошёнаи якуми он макони саққобозӣ ташкил карда шудааст. мутаассифона бо сабаби баста будани дару тирезаҳо маълум набуд ки ошёнаи дуюм дар кадом вазъ қарор дорад. аз қисмати берунии бино баръало аён аст ки дар натиҷаи боришоти барфу борон ин бинои аз фаъолият монда сол аз сол рахна гардида рӯ ба харобӣ оварда истодааст. инчунин тирезаҳои он шикаста истодаанд. оё ин ҳолати ташвишоварро касе намебинад? ин манзара магар ҳусни шаҳракро коста наменамояд? пас масъулият бар души кист? дар робита ба ҳолати ҷойдошта ва ба киё кадом ниҳод тааллуқ доштани ин бино назари масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Муъминободро пурсон шудем. мутаассифона маълумоти дақиқ дарёфт накардем. ин биное ки айни ҳол қисми аз дохили он ба як макони саққобозӣ ва қисми дигар бо гузашти айём ба ифлосиҳо табдил ёфтаву бӯи ғализро мемонад, дар масоҳати тақрибан 15 сотиқ замин қомат афрохтааст. агар ин бино мувофиқи мақсад истифода шавад, итминон меравад ки аз якҷониб аз харобшавӣ эмин шуда, аз тарафи дигар ҷойҳои корӣ дар он фароҳам оварда хоҳад шуд. дар ин баробар ҳамзамон ба намои зоҳирии шаҳрак зебогии дучанд зам менамояд. бинобар ин зарур аст ки барои муайяну ба киё кадом ниҳод тааллуқ доштани ин бино сари вақт чораҷӯӣ намуд то фаъолияти самарабахш дар он ба роҳ монда шавад. ҳадаф аз таҳияи гузориш ин рафъи мушкилоти ҷойдошта маҳсуб ёфта андешидани чораҳои зарурӣ дар ин самт тақозо мегардад. аз ин роҳ баъд аз таҳия ва инъикоси ҳолати ҷойдошта ин матлаб минбаъд низ пайгирӣ карда мешавад.
анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи муъминобод, ахбор. дар шаҳри хуҷанд ширкатҳои сохтмонӣ бо оғози корҳои маводи сохтмонӣ, сангу хок ва бозмондаи масолеҳро ба ҷойҳорҳои канори роҳ партофтанд. дар ин баробар боз дар маҳаллаҳо роҳи автомобилгард бинобар истифодаи солҳои тӯлонӣ ба таъмир ниёз дошта, то ин муддат ҳеҷ кори анҷом дода нашудааст. тафсилоти мавзӯъ дар гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар шаҳри хуҷанд бо татбиқи нақшаи генералӣ ва истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо бунёди иншооти таъиноти гуногун, фарҳанг, тандурустӣ, варзишӣ, биноҳои баландошонии истиқоматӣ, марказҳои калони савдои хизматрасонӣ, дигаргунеҳои куллӣ ба амал омадааст. бунёд, таъмиру навсозии 950 иншооти соҳаҳои мухталиф, ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст, то ин муддат дар 675 адад иншоот корҳо анҷом ёфтаанд. ҳоло боз аз ҷониби ширкатҳои сохтмонӣ корҳои бинокорӣ идома дошта, мебоист дар рафти сохтмон дар баробари риояи қоидаҳои сохтмонӣ атрофи бино тоза ва барои рафтуомади сокинон гузаштани бемамонияти нақлиёт мусоид мегардид. дар маҳаллии 33-юми шаҳри хуҷанд канори роҳи нақлиётгард сохтмони ду бинои баландошионии истиқоматӣ идома дорад ва ду канори роҳи нақлиётгард ҷӯйборҳои обгузар мавҷуданд. масъулини ин бинои сохтмонӣ сангу хоки зербинои сохтмонро дар ҷӯйбори канори роҳ партофта, дар тозагии маҳал масъулияти хешро иҷро накарданд. дар вақти бориши барфу борон бинобар пур будани ҷӯйборҳо самти об дигар шуда ба рӯи роҳ об ҷорӣ мешавад, ки ба фарши роҳ бештар осиб мерасонад. ҳоло роҳе ки ба самти маҳаллии 32 ва 34 мегузарад, бинобар истифодаи солҳои тӯлонӣ ва гузаштани нақлиёти калон, ки ба ин сохтмонҳо масолиҳ дастрас мекунанд, таъмирталаб шуда барои гузаштани нақлиёти шахсии шаҳрвандон ва нақлиёти ҷамъиятӣ монеа пеш овардааст. аз сабаби фарсуда ва чуқурчаҳои зиёд доштани роҳ, нақлиёт вақти ҳаракат баҳри аз монеаҳо гузаштан ба самти муқобили роҳ бештар мебароянд, ки эҳтимолияти ҳодисаҳои нохуши нақлиётиро зиёд мекунад. масъулини корхонаи давлатии истифодабарии роҳҳои шаҳри хуҷанд гуфтанд, ки таъмири роҳи мазкурро ба нақши соли 2025 ворид сохтаанд. дар соли 2024 ҳам аз тарафи соҳибкорҳо, ҳам аз тарафи бюджети маҳаллӣ ва ҳам аз ҷиҳати идораи сохтмони асосии вилояти Суғ зиёда аз 50 километр роҳҳои ҳам дохилӣ, ҳам кӯчаҳои марказӣ байни микроноҳиявӣ ва байни маҳалла муфарш карда шуданд. дар соли 2025 зиёда аз 45 километр роҳҳои автомобилгард ба нақша гирифта шудааст. минтақае ки мо қарор дорем, роҳҳои байни 31-32 микроноҳиява дохил мешаванд. 6000 метр квадрат васоити муфаршкуниро талаб мекунад, ки ин дар нақшаи иҷроиши корхонаи давлатии истиқлолии роҳҳои шаҳри хуҷанд мавҷуд мебошад. баъд аз мӯътадил шудани обу ҳаво, корҳои ободонӣ муфаршкунӣ оғоз карда мешавад. ҳамзамон роҳи дусамта ба тарафи маҷмӯи истиқлол низ як қисмати роҳ осиб дида ба таъмир ниёз дорад. бунёди иншоот хуб аст, аммо истифодабарӣ бо мақсади он аз ҷумла тозагии саҳну атрофаш масъулияти бештарро талаб мекунад. собиқ маҷмӯи корти теннис, ки айни замон ҳамчун варзишгоҳи болопӯшида барои машғулияти наврасону ҷавонон аз рӯи намуди футбол фаъолият дорад, намои бино бинобар таъмир нашудан ва талаботи замони муосир ҷавобгӯ набуда, дар қисмати чапи иншоот партовҳои сахти маишӣ ба назар мерасад. бояд дар баробари раванди бунёди биноҳои баландошонии истиқоматӣ, фаъолияти иншооти зарурӣ, соҳибмулкон, соҳибкорон ва истифодабарандагон риояи қоидаҳои сохтмонӣ, тозагии саҳну атрофи иншоот масъулияти бештар зоҳир намоянд. дар шаҳри душанбе бо мақсади дар ҳолати хуб нигоҳдории роҳҳо пайваста тадбирҳои сунман амалӣ карда мешавад. раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри душанбе дар доираи фаъолияти худ бо ин мақсад тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. аз тарафи кормандони раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри душанбе вобаста ба таъмини талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2006 қоидаҳои аз роҳҳои автомобилгард гузаштани воситаҳои нақлиёт бо вазн ва андозаҳое ки
аз меъёрҳои муқарраршуда зиёданд ва қарор раис шаҳри душанбе дар бораи танзими ҳаракати воситаҳои нақлиёти боркаш ва фаъолияти онҳо дар ҳудуди марзиёи маъмурии шаҳри душанбе бо мақсади пешгирии вайроншавии бармаҳаллии роҳҳои автомобилгарди пойтахт ва барҳам додани фаъолияти ғайриқонунии воситаҳои нақлиёти боркаши гаронвазн дар нуқтаҳои назоратӣ фаъолияти шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст ва давоми моҳи январи соли 2025 нисбати 36 нафар ронандагони нақлиёти боркаш барои риоя накардани қоидаҳои ҳамлу нақли борҳои гаронвазн калонҳаҷм бо қисмҳои 1 ва 3 моддаи 311 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ба маблағи 135 000 сомонӣ ҷаримабандӣ ба расмият дароварда шуд. дар рафти санҷиши фаъолияти воситаҳои нақлиёти автомобилии боркаши гаронвазн дар дидбонгоҳҳо ва нуқтаҳои санҷишии даромадгоҳҳои шаҳри душанбе ҷиҳати назорати риояи талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2006 аз ҷониби кормандони раёсат давоми моҳи январи соли ҷорӣ 100 тонна борҳои аз меъёр зиёд дар ҷойҳои махсус фароварда шуданд ва ё ба дигар нақлиёт бор карда шуданд. дар ин замина 4 ҳолати интиқоли борҳои калонҳаҷми тақсимнашаванда ошкор карда шуд ва иҷозати махсус дода шуд. бо мақсади таъмини супоришҳои протоколии ҷаласаҳои назоратӣ назди раиси шаҳри душанбе қарорҳои комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе оид ба масъалаи нақлиёт, коммуникатсия ва хоҷагии роҳҳо, супориши протоколии ҷаласаҳои назоратӣ назди сардори хадамот дар рафти назорати риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии фаъолияти соҳаи роҳдорӣ дар самти пешгирии роҳҳои автомобилгарди шаҳри душанбе аз вайроншавии бармаҳал ва ифлосшавӣ аз тарафи нозирони раёсат дар корхонаҳои нақлиёти автомобилии боркаш ва сохтмони иморатҳои истиқоматӣ ва саноатии баландошона оид ба бори аз меъёр зиёд ҳаракат накардан, таъмин намудани пардаи ҳимоявӣ ҳангоми кашондани борҳои почхӯрандаи сохтмонӣ, ташкил намудани нуқтаҳои шузушӯи нақлиёт дар дохили сохтмон ва бо чархҳои лоеолуд набаромадани онҳо ба роҳи автомобилгард мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда мешавад. дар ин замина дар рафти ошкор намудани ҳуқуқвайронкуниҳо бо моддаи 322 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати 152 нафар ронанда барои риоя накардани қоидаҳои ҳамлу нақли боркашонӣ чораҳои маъмурӣ татбиқ гардиданд. илова бар ин нисбати 4 нафар шахсони мансабдори ширкатҳои сохтмонӣ барои наандешидани чораҳо ҷиҳати пешгирӣ намудани ифлосшавии қитъаҳои роҳҳои автомобилгард ва пиёдароҳ ҳангоми гузарондани корҳои сохтмонӣ ба вуҷуд овардани монеаҳо барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва шаҳрвандон бо моддаи 290 қисми 2 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуданд. вобаста ба ин ҳолатҳо корҳои назоратӣ аз ҷониби кормандони соҳа тақвият ёфтааст. дар шаҳри душанбе 2 созишномаи грантӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонки олмонии рушд ба маблағи умумии 10 миллион евро ба имзо расид. бо шарофати сиёсати муваффақу боровари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамкориҳо бо ҷумҳурии федеративии Олмон ва бонки олмонии рушд сол то сол рушд ёфта ба сатҳи сифатан нав баромадаанд. таъкид гардид ки лоиҳаҳои мазкур барои сохтмони бинои иловагӣ дар пажӯҳишгоҳи миллии илмии тадқиқоти акушерӣ гинекологӣ ва перинатологӣ дар шаҳри Душанбе инчунин таҷдиди беморхонаҳои марказии шаҳри Ваҳдат бо таҷҳизоти муосир пешбинӣ шудааст. татбиқи бо муваффақияти ин лоиҳаҳо барои баландбардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ, беҳтар намудани ҳифзи саломатии модару кӯдак ва дастрасии аҳолӣ ба ёрии таъҷилии тиббӣ равона гардиданд. соли 2024 фурудгоҳи байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон бо анҷоми 11737 парвоз ба 3 миллиону 362 ҳазор мусофир хизмат расондааст. ин нуқта зимни баргузории ҳамоиш дар агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шуд. солҳои охир агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади густариши ҳамкориҳои дуҷониба, васеъ намудани ҷуғрофияи парвозҳо ва барқарор кардани хатсайрҳои дохилию байналмилалӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намуд. аз ҷумла дар ин давра бо дастгирии ҳукумати кишвар ва мусоидати ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эр парвозҳои дохилӣ дар масири Душанбе-Хорух, Душанбе-Кӯлоб ва Душанбе-Панҷакент барқарор гардида дар ин муддат 35 парвоз анҷом дода шуда ба зиёда аз 1000 мусофир хизматрасонӣ намудааст.
در سال 2025 شرکت‌های هواپیمایی سامان ایر و تاجیک ایر تصمیم گرفتند که با مقصد وسیع نمودن جغرافیای پروازهای داخلی و خارجی در برابر خریداری هواپیماهای نو همزمان 2 هواپیمای AN-28 را نوسازی کرده با این صفت خدمترسانی را به اهالی و سیاحان داخلی و خارجی بهتر می‌نماید. برای در عمل تطبیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وسعت دادن حساب برابرکنه غیر نقدی سال 2024 798 استانسیای بازاوی نصب کرده شدند. همچنین زیاده از 300 کیلومتر خط نخ نوری برای وسعت بخشیدن فعالیت منتظم استانسیاهای بازاوی و دسترسی به شبکه‌های بلند سرعت اینترنت نصب گردید. این مطلب امروز ضمن برگزاری همایش در خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بیان گردید. گفته شد که از جانب شرکت‌های موبیلی ماشین‌های مخصوص علاقه سیار به استفاده داده شده ضمیمه‌های بانکگیری موبیلی در سمارتفون‌ها به کار درآورده شدند. اطلاع داده شد که در تاجیکستان شماره استفاده برندگان اینترنت در یک جایگی با استفاده برندگان اینترنت موبیلی و ثبت 4.5 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. در جمهوری تاجیکستان شماره عمومی مشتریان پیوسته شده به شبکه‌های علاقه برقی پس از در عمل تطبیق نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب و طلبات پیوست شوی به شبکه علاقه برقی و خدمت‌رسانی‌های وابسته به آن 8 میلیون نفر را تشکیل داده زیاده از 5 میلیون آن مشتریان فعال میباشند. تأمین بخطری آذوقه‌واری و در این زمینه حفظ بازار استعمالی مملکت، حمایه حقوق استعمال کنندگان و رعایه طلبات درست خدمترسانی زیر توجه حکومت مملکت قرار داشته با قانون و قرارهای دخلدار فروش کار و خدمترسانی به طلبات معیارهای مقرر گردیده جوابگو نبوده را در بازار استعمالی پیشگیری می‌نماید تا که برای مردم کشور شرایط مساعد حیات بخطر به طور کامل مهیا کرده شود. ضمن برگزاری همایش در کمیته بخطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بیان گردید که سال 2024 از جانب متخصصان آزمایشگاه‌های تأمین بخطری آذوقه‌واری ضمن تشخیص‌های محصولات آذوقه‌واری در بازارهای استعمالی جمهوری 49.5 تانه محصولات گوشتی، 10.5 تانه محصولات شیری، 36,603 دانه تخم پرنده، 121.7 تانه میوه و سبزوات و 19.4 تانه محصولات پاليزی چون محصولات بصفت و خوفناک معین کرده شده فروششان منع و نابود کرده شدند. در این دوره در مجموع از بازارها 216.8 تانه مواد پس‌صفت مصادره و نابود کرده شد. دوام سال 2024 از طرف متخصصان شعبه تشخیص فیتوسانیتاری و کرانتین رستنی مرکز ملی تشخیص بخطری آذوقه‌واری در 7514 نمونه 11901 تشخیص گوناگون برای دریافت ضرررسانها، کسلی‌ها، دریافت تخم علف‌های بیگانه و تشخیص گلمنتولوژی گذرانیده شده است. برای ویران کردن قاعده‌های کرانتین رستنی نسبت به شخصان واقعی و حقوقی طبق طلبات ماده‌های دخلدار کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان 258 پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. از این حساب 180,450 سامانه به بودجه جمهوری وارد گردید. در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی همایش برگزار گردید. ذکر شد که عین زمان در 46 کافدرای دانشگاه 479 آموزگار از جمله یک اکادمیک و 3 عضو وابسته اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان، 33 دکتری علم، 257 نامزد علم با کارهای تعلیمی و متدی و علمی و تحقیقاتی مشغول می باشند با مقصد بلند برداشتن صفت تعلیم و اجرای
اجرای نقشه انفرادی آموزگار همساله از جانب استادان دانشگاه مواد تعلیمی، متدی و کتاب‌های درسی تهیه و چاپ می‌گردند. وابسته به این سال 2024 از جانب استادان دانشگاه 129 واسطه تعلیمی و 13 کتاب درسی نشر گردید. رشد علم و معارف کلید پیشرفت همه ساحه‌ها و عامل مهمترین تأمین نمودن آینده باثبات دولت و فردای با سعادت جامعه به حساب می‌رود. از این رو حکومت مملکت به خاطر رشد ساحه حجم مبلغ‌گذاری را به ساحه معارف افزایش می‌دهد تا که امکانیت‌های سرمایه انسانی در مملکت باز هم وسیع گردد. دلشاد حکیمزاده گزارش می‌دهد. معارف یکی از ساحه‌های کلیدی در جامعه به شمار رفته اساس پیشرفت تمامی ساحه‌های حیاتاً مهم را تشکیل می‌دهد. زیرا تمامی ساحه‌ها را با کادرهای بلند اختصاص تامین می‌نماید. این است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون از روزهای اولی راهبری خود به مسئله علم و معارف اعتبار دائمی و اولین درجه ظاهر می‌نمایند. از آن جمله در پیام به مجلس عالی 28 دکامبر سال 2024 بیان نمودند که حکومت مملکت به رشد ساحه معارف توجه اولین درجه می‌دهد. نتیجه این است که سال تا سال حجم مبلغ‌گذاری به ساحه افزایش داده می شود. مطابق معلومات اگر در سال 2015 حجم عمومی خراجات بودجه دولتی ساحه معارف 12.9 میلیارد سومانی را تشکیل داده باشد، این رقم در سال 2024 مجموعاً 8.2 میلیارد سومانی را در بر گرفته است. سال 2025 باشد حجم آن 10.9 میلیارد سومانی مقرر گردیده است. جهت پیشبرد و رشد ساحه معارف از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری به واسطه اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون مبلغ‌گذاری به ساحه معارف همه ساله افزایش داده می شود و این هم باشد در سال 2024 به ساحه معارف 8.2 میلیارد سومانی مبلغ جدا گردیده بود که این هم باشد به 18.2% حجم بودجه عمومی دولتی و 6.3% مجموع محصولات داخلی برابر بود. در سال 2025 باشد با در نظر داشتی افزایش یافتن مزد مهنت 40% به کارمندان ساحه معارف و دیگر کارمندانی که از بودجه دولتی مبلغ‌گذاری کرده می‌شدند، با در نظر داشت افزایش مزد مهنت در سال 2025 لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی و بودجه ساحه معارف 10 میلیارد 909.6 میلیون سومانی مبلغ پیش بینی گردیده است که این هم باشد قریب 70% حجم مبلغ پیش بینی گردیده به فاند مزد مهنت روانه کرده شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون ضمن ارائه پیام به مجلس عالی بیان داشتند که امروز در ساحه معارف مملکت 8 برنامه دولتی و 2 استراتژی درازمدت تطبیق شده ایستاده است که با رشد و انکشاف تعلیم و تربیت، عملی‌گردانی اصلاحات ساحه، دستگیری مکتب و معارف، تالیف کتاب‌های درسی نسل نو و تکمیل مضمون و مندرجه تحصیلات مساعدت می‌نماید. همچنین با این مقصد در ساحه 11 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ 4.6 میلیارد سومانی تطبیق شده ایستاده است. از حجم عمومی مبلغ‌هایی که به ساحه معارف پیش بینی کرده می‌شود طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی برای سال نیم بعد همه ساله تجدید کرده می‌شود. در برابر این در ساحه معارف 8 برنامه دولتی فعالیت میکنه عمل میکند که از یکی از اینها برنامه تامین مؤسسات تعلیمی با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سالهای 2021-2025 می باشد که همه ساله از حساب بودجه جمهوری مبلغ‌گذاری کرده میشوند که این هم باشد در سال 2025 20.8 میلیون سومانی مبلغ پیش بینی گردیده است که طبق برنامه دولتی با مؤسسات تحصیلات عمومی همه شهر ناحیه‌های جمهوری کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز برای فن‌های دقیق پیش بینی گردیده است که تامین کرده میشود در دوام سال. افزایش حجم مبلغ‌گذاری به ساحه معارف با سال تا سال بهتر شدن شرایط تعلیمی زمینه گذاشته صفت تحصیلات مرحله به مرحله با زمان معاصر مطابق گردانیده می شود. دلشاد حکیمزاده، مهروز جمعه، اخبار.
دسترسی ساکنان به آب نوشاکی یکی از مسئله‌های مهم به شمار رفته. مسئله مذکور تحت توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد با مقصد تأمین ساکنان 3 دهه شهر وحدت با آب نوشاکی از مسافت نزدیک 4 کیلومتر خط آب نوشاکی کشیده شد. گزارش در این خصوص. وسعت تدبیرهای آبادانی و سازندگی و سبز و خرمگردانی طبق نقشه طرحریزی گردیده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نورک در زمینه هدایت‌های سازنده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروزها از جانب ساکنان دهات و شهر نورآفران با حس بلند ملی و افتخار وطنداری پذیرفته شده اهل جامعه شهر در آبادانی دیار خویش سهمی ارزنده می‌گذارند. در زمینه هدف‌های سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره تدبیرهای سازندگی و آبادانی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در برابر رواج دادن کارهای بنیادکاری در انشاءات پیشبینی گردیده جشنی راهبریت شهر نورک جهت باز هم بهبود بخشیدن وضع اجتماعی جامعه عین زمان با کشیدن خط نو آبرسانی ساکنان 3 دهه و در مجموع 1000 نفر با آب نوشاکی تامین گردیدند. دهه چشمه 1 دهه چشمه 2 دهه 4 با مقداری 3.5 کیلومتر آب خط نوشاکی کشیدیم و محله 4 قربه خودش 200 و دهه چشمه خودش 110 و چشمه 2 باشد 110 و ما ساکنان شهر نورک از آن افتخار داریم که در دوره استقلالیت زندگی میکنیم و فعالیت میکنیم و سپاس خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم. هدف از نوسازی انشاءات ساحه حل مشکلات ساکنان در این سمت و بهتر نمودن سطح خدمترسانی به اهالی می باشد. ایستگاه آبهای کاریزی از سالهای 60 اصل گذشته ساخته شده تمام قبور و دستگاه آن فرسوده از کار برآمده است و هر روز باعث سر زدن هر گونه صدمه ها رخ دادن صدمه ها می‌گردد که کار مؤسسه و کار کارگران البته دوچند میکند. از این حساب در اساس نقشه و چاره‌بینی های لایحه آب تامین کنی و سانیتری شهر نورک سمت دیگر این از نوسازی همین ایستگاه آبکشی آبهای کاریزی می باشد که امروز ایستگاه آبکشی آبهای کاریزی از نو ساخته شده ایستاده است. وسعت تدبیرهای نهالشینانی و سبزگردانی تحت عکسیه سهم من در آبادی شهر من که با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر در همکاری با بخش حفظ محیط زیست و خواجگی جنگل شهر نورک در موضع‌های برای نهالشینانی مطابق راه اندازی گردیده امکانیت می‌دهد که تل و تپه‌ها و موضع‌های کوهدامن حدود شهر آینده نزدیک با شینانیدن نهال‌های گوناگون سبز و خرم خواهد شد. در این روز با جلب کارمندان تشکیلات مؤسسه‌ها و ساکنان در موضع سری باره شهر نورک زیاده از 1300 نهال‌های گوناگون شینانیده شد. طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نورک تا امروز در حدود شهر زیاده از 13000 بیخ نهال شینانیده شده است. مرکز شهر با شینانیدن گل‌های رنگارنگ باز هم زیبای و زینت بخش می‌گردد. در این روز از جانب کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی منزلی و کمونالی در جایهای انتخاب گردیده مرکز شهر زیاده از 2000 بیخ گل‌های صدرنگ شینانیده شد که توجه مهمانان و سیاحان را به خود جلب می‌نماید. مرکز شهر نورک دوام یک ماه اخیر با تدبیراندیشی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر در جاده آبادانی و سازندگی‌ها باز هم زیباتر به نظر می‌رسد که این از میهندوستی اهل جامعه شهر بشارت می‌دهد. محمدعلی عبدالکریم ایوبی محمورات، شهباز غلامزاده، نورک، اخبار. اکنون توجه نمایید به خبرهای خارج کشور. در منطقه‌های قسم شمال و غربی فرانسه بارشات زیاد آبخیزی را به عمل آورد. در پی بارشات تخانه و آشیانه‌های یکمی بناهای استقامتی و معموری زیر آب ماندند. شرح بیشتر در گزارش همکاران ما.
дар як бинои истиқоматии музофоти панҷоби ҷумҳурии исломии покистон сӯхтор сар зад ки боиси марги 5 нафар ва захмӣ шудани 31 каси дигар шуд. Ба маълумоти кормандони хадамоти дахлдор сӯхтор дар як манзили истиқоматӣ ба амал омада, сипас чанд бинои атрофро фаро гирифтааст. Дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. Барои хомӯш намудани сӯхтор кормандони хадамоти оташнишонӣ тавассути техникаҳои махсус соатҳо фаъолият карданд. طبق اطلاع پیشکی سبب سر زدن سوختور در سوراخ گردیدن قبور گاز طبیعی ارزیابی می‌گردد. ширкати истеҳсоли нӯшокиҳои газдори кока-кола нӯшокиҳои худро аз мағозаҳои кишварҳои иттиҳоди аврупо бозпас мехонад. тибқи иттилоъ сабаби бозпас хондани нӯшокиҳо ин аз меъёри муқаррарӣ зиёд будани зичии хлорат дар таркиби он ки ба ғадуди сипаршакл осеб мерасонад арзёбӣ мегардад. дар умум нӯшокиҳое ки дар зарфҳои шишагӣ ва алюминӣ ки дар Белгия, Нидерландия ва Люксембург ба фурӯш гузошта шудаанд бозпас хонда мешаванд. хлорат маводи кимиёвиест ки тӯли истеъмоли дарозмуддат ба ҷабиш ё дар организми инсон монеа мегардад. Ёдовар мешавем ки соли гузашта ширкати кока-кола аз Австрия миллионҳо зарфҳои пластикии худро ки дар он зарраҳои металл мавҷуд буданд бозпас хонда буд. Дар штати Ҷамму ва Кашмири Ҳиндустон 38 нафар ба вируси номаълум сироят шуданд ки аз ин шумора 17 нафар ба ҳалокат расид. нишонаҳои вирус табларза, баланд шудани ҳарорати бадан ва бемадорӣ мебошад. Ба маълумоти кормандони соҳаи тиб бештари сироятшудагон ба вируси номаълум пиронсолон ва кӯдакон мебошанд. Табибон ба сокинон тавсия медиҳанд ки ҳангоми сироят шудан ба бемории зуком ба худ табобат кардан машғул нашаванд ва сари вақт ба бунгоҳи тиббӣ муроҷиат кунанд. ҳамчунин аз ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ истифода баранд. Дар робита ба ин мутахассисони соҳаи тандурустӣ барои муайян намудани омилҳои вирус таҳқиқот мегузаронанд. Ба иттилои мақомдорон дар ҳолати боз ҳам авҷ гирифтани вирус фаъолияти боғчаҳои кӯдакона ва муассисаҳои таълимии миёна қатъ карда мешаванд. дар штати Уттар-Прадеши Ҳиндустон ҳангоми гузарондани фестивали Кумбхамеха ки яке аз идҳои мазҳабӣ ба ҳисоб меравад миёни одамон издиҳом сар зад. дар натиҷа 15 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар маҷрӯҳ шуданд. захмиён аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба беморхона интиқол дода шуданд ки табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. аз ин сабаб эҳтимол теъдоди ҳалокшудагон афзоиш ёбад. ҳангоми сар задани издиҳом дар иди мазҳабӣ ҳазорон нафар иштирок доштанд. фестивали Кумбхамеха дар 12 сол як маротиба гузаронида мешавад. дар фурудгоҳи шаҳри Пусани ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ ҳавопаймои мусофирбарии ширкати Air Busan оташ гирифт. сӯхтор дар қисми охири ҳавопаймо сар зада боиси захмӣ гардидани 3 нафар гардид. ҳангоми сар задани сӯхтор дар дохили ҳавопаймо 169 нафар қарор доштанд. дар робита ба ин ҳамаи мусофирон ва ҳайати сарнишин сари вақт ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуданд. дар минтақаҳои қисми шимолу ғарбии Фаронса боришот обхезиро ба амал овард. дар пайи боришот таҳхона ва ошёнаи якуми биноҳои истиқоматию маъмурӣ зери об монданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. туғёни об роҳу пулҳои нақлиётгарро хароб карда ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба чанд минтақа ғайриимкон гардидааст. ҳамчунин обхезӣ боиси корношоям гардидани хатҳои интиқоли нерӯи барқ гардида аҳолии чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. мақомдорони Фаронса обхезии шадидро дар 40 соли охир бесобиқа арзёбӣ намуданд. ҳавошиносон иброз медоранд ки эҳтимол номусоидии вазъи ҳаво дар минтақаҳои қисми шимолу ғарбии кишвар чанд рӯзи дигар идома ёбад. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. идомаи ахбор. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди саноати дорусозиро аз ҷумлаи масъалаҳои муҳим дар соҳаи тандурустии мамлакат арзёбӣ менамояд. дар иртибот ба ин ба масъалаи коркарди гиёҳҳои шифобахш ва истеҳсоли дору аз он дастуру супоришҳои мушаххас медиҳанд. гузориши Мансури Ҷалол дар ин хусус. яке аз самтҳои муҳими соҳаи тандурустӣ бахши фармасевтӣ ба ҳисоб меравад. طبق تحلیل متخصصان соҳа бемориҳои гурда 10% бемориҳоро ташкил медиҳад. бо назардошти ин дар ҷумҳурӣ маркази илмию истеҳсолӣ диализ ташкил гардида барои гузарондани таҳқиқотҳои илмӣ, таҳияи технологияи истеҳсоли доруҳо, меъёркунии маҳсулот ва истеҳсоли маводи хардшавандаи гемодиализро анҷом медиҳад. дар солҳои охир дар рӯи дунё ки мувофиқи таҳлилҳое ки мо гузарондем дар зиёда аз 125 давлатҳои рӯи дунё ки аҳолии инҳо тақрибан 93% аҳолии умумии дунёро дар бар мегирифтанд, чунин нишондодҳо ба амал омад ки бемороне ки ба норасоӣ
مزمن بیماری‌های گرده وابستند 10% تشکیل می‌گیرد که این شماره در حدود جمهوری تاجیکستان وابسته به نفرانی که بیمار به همین حالت هستند 1300 و 1400 نفر را در بر می‌گیرد. چنین طلبات و شرایط امروزه ما را وادار نمود که در مملکتمان یک سیخ استحصالی اوید به بیماری‌های عوض کننده موادهای دارویی استحصال شونده خارجی را عوض نماید. جمعیت دارای مسئولیتش محدود مرکز علمی و استحصالی دیالیز دارای آزمایشگاه یگانه به طلبات زمانه جوابگو دارد که برای معین کردن صفت محصولات استحصال شده فعالیت می نماید. 3 نمود مواد دارویی استحصال کرده می شود. این یکمش کنسنتراسیای کسلت محلول گمودیالیز. این در 10 نمود ترکیب تیار کرده می شود. دویمش این خوکه کسلت خوکه بیکربنات ناتری. دوی موادی که ما استحصال میکنیم این خوکه بیکربنات ناتری و سه موادی که ما استحصال میکنیم این محلولی می باشد که برای تجهیزات ها به ضرر نمودن در وقت دیالیز استفاده برده می شود. در مسئله صفت و ترکیب مواد دارویی ما گفته میتونیم که صفت اعلا و ترکیب بهترین دارد. از جهت سنجش های چند دفعینه و آموزش های چند ساله که ما در همه جمهوری گذراندیم با همکاری ها با مرکز علمی تحقیقاتی فارماسیوتی و تجربه های چندین سالمان ما در این باره حجت های تصدیق کننده داریم باید صفت محصولات ما و این چنین در وقت استحصال ما هم در داخل خود مؤسسه اینا تحلیل میکنیم و پیش از اونی که برای رخصت روی کنیم باز دوباره برای سنجش خدمات دولتی روان میکنیم و از اونجا سرتیفیکت مطابقت میگیریم برای صفت محصولات ما و بعد ما برای استفاده پیشنهاد میکنیم. همین است که محصولاتی در مرکز علمی و استحصالی دیالیز تولید شده علاقه خریداران خود را داشته در سمت زیاد نمودن اقتدار استحصالی و به راه ماندن صادرات محصولات به خارج کشور نقشه ها معین گردیدند. با نقشه گرفتیم که طلبات داخلی دولتی را پورا تامین نمویم. در صورتی به پورگی تامین نمودن ما باز در آینده نقشه میگیریم و این استحصالات ما را میتونیم که زیاد کنیم. چون این نقشه ها پیشروی ها ما داریم که میخوایم آینده باز با دولت های نزدیک همسایه این که امکاناتی طلبات به همه چی دارن میتونیم که با آنها نیز همکاری ها کنیم. در زمینه زیاد شدن حجم استحصال محصولات در کارخانه مسئولین کوشش می نمایند که هرچی بیشتر محصولات با صفت و با طلبات زمانه جوابگوی را استحصال نمایند. یکی از سمت‌های مهم و تامین کننده پیشرفت آینده مملکت ساحه معارف بوده. طبق دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر کانیبادان برای بنیاد انفراساختار زمانوی تعلیم و تربیت تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. گزارش صابر ایوبی و صحبان قربانوف. با دستگیری‌های حکومت مملکت سالهای آخر در شهر و دهات کانیبادان جهت رشد ساحه معارف و فراهمسازی شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت نسل نورس کارهای نظررس به انجام رسانیده می‌شود. در این روند در دایره کارهای آبادانی و بنیادکاری‌ها به استقبال سزاوار جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد سلسله انشاءات‌های ساحه معارف با مرام ادامه دارد. معارف یکی از ساحه‌های افضلیت نوک جامعه به شمار رفته رشد و تکامل آن به رشد جامعه توأم است. در کشور بهر پیشرفت این ساحه حیاتاً مهم چاره‌های ضروری اندیشیده می شود. زیرا تعلیم و تربیت نسل نورس به آن مساعدت می نماید که خوانندگان در جامعه همچون شخصی باسواد به وای رسند. تربیت نسل نورس در اصل خیلی دشوار و زحمت طلب می باشد و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به مسئله معارف وضع تحصیل در مکتب‌ها و تربیت در مؤسسه‌های تا مکتبی توجه مخصوص ظاهر نمودند. در این ردیف با مقصد بهترسازی شرایط تعلیم و تربیت
تربیه‌ای خوانندگان و به تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان در شهر و دهات تنها سال روان 4 بینای مؤسسه تحصیلات میانی عمومی و 5 بینای کودکستان به استفاده داده می شود. ساختمان بینای نو مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 18 در جماعت دهات کوهندیار و مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 34 در دهات حمرابویف که هر یکی برای تحصیل 1000 خواننده پیش بینی شده است، با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد بنیاد گردیده برای تعلیم و تربیت خوانندگان شرایط مساعد مهیا کرده می شود. در روند کارهای بنیادکاری و سازندگی با استقبال جشن بزرگ ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و مورد استفاده قرار دادن زیاده از 41 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده. امروز تا حدود 25 انشاءات مورد استفاده قرار داده شدند. امروز ما در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 دهه پختکاری جماعت دهاتی کوهندیار قرار داریم. در مؤسسه با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوخت بنیاد بینای نوی تعلیمی برای 320 نفر خواننده در یک بس به نقشه گرفته. امروزها کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند. گذشته از این امروزها در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 34 و همچنین این جانب از جانب مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوخت، همچنین در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 21 به طریق حشر بینای نوی تعلیمی برای 480 نفر خواننده در یک بس همچنین با دیگر زیر انشاءات ها بنیاد گردیده ایستاده‌اند که به استفاده دهی آنها سال روان به نقشه گرفته شده است. البته به همه ما معلوم است که یکی از عامل‌های مهم بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت این پیش از همه مهیا نمودن شرایط مهیا نمودن برای علم آموزی می باشد و گذشته از این امروزها در دیگر انشاءات ساحه معارف در زیاده از 15 مؤسسه تعلیمی انشاءات تعییناتشان گوناگون نیست در دست ساختمان می باشند. در دهات پتر با اقدام و سهم ساکنان محل که نتیجه تطبیق سیاست سازنده حکومت مملکت می باشد، یک مکتب نو و زمانوی عبارت از 24 صنفخانه برای 480 نفر خواننده در یک بست بنیاد گردیده ایستاده است. الحال ساختمان ورزشگاه و میدانچه های ورزشی در عرفه انجامیابی است. بنیاد مؤسسه نوی تعلیمی مشکلات ساکنان محل را آسان خواهد کرد و بینای خوشتر و زمانوی مکتب حسن فضای ده خواهد گردید. همزمان در زمینه پشتیبانی از اقدامهای سازنده دولت و حکومت مملکت جشن بزرگ ملی در شهر بنیاد بیناهای خوشتر و زمانوی 5 کودکستان با تمام شرایط ضروری تعلیم و تربیت جریان دارد. در سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت رشد با نظامی ساحه معارف، مقام و منزلت آموزگار و فراهم آوردن شرایط مساعد و بهتر برای نورسان و جوانان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک دانسته می‌شود. در شهر باختر نیز بهر علم آموزی خوانندگان شرایط خوب تعلیم و تربیت فراهم آورده می‌شود. گزارش سمندر شایف و اسکندر سعید. طول چند سال است که در مملکت آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من و دیگر آزمون‌های سطح بلند راه اندازی و برگزار کرده می شود. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر باختر دوام سال 2024 در این آزمون‌ها اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمایان گردیدند. زینه به زینه بهتر نمودن وضع ساحه معارف تحت غمخوری دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان قرار داشته برای پیشرفت ساحه معارف و علم تدبیرهای مشخص عملی گردانیده می شوند. من خالدارزاده بیلال خواننده صنف 7 لیسه دولتی آرانه شهر باختر می باشم. من همه فنها را می خوانم و فن متماتیک را نسبت به دیگر فنها بیشتر می خوانم. من از خردی به فن متماتیک شوق و رغبت خیلی زیاد داشتم. طول یک سال نشد که من بر همه المپیادهای گوناگونی از فن متماتیک اشتراک می کنم. من در سال تحصیلی 2023-2024 از المپیادای فنی متماتیک در دور جمهوریوی جای یکم گرفتم و
соли таҳсилии 2024-2025 ба даври минтақавии олимпиадаро хат гирифта ва тайёрии худро ҷиддӣ мегирам. ман бисёртар ба фанҳои биология ва физика шавқу рағбати зиёд дорам ва дар солҳои 2023-2024 дар олимпиадаи фани биология иштирок карда сазовори медали тилло гаштам. ман имсол низ тайёриҳои худро ҷиддӣ дида истодам ки то мисли соли гузашта сазовори медали тилло гардам. иштирок дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ба мо хонандагон имконият медиҳад ки донишу маҳорати худро дар байни тамоми хонандагони ҷумҳуриямон нишон диҳем. мақсад аз амалӣ сохтани тамоми иқдомот дар самти рушди илму маориф, баланд бардоштани сатҳи саводнокиву маърифатнокии миллат, мунтазам беҳтар гардонидани сатҳу сифати таълим ва тарбияи кадрҳои ба талаботи замон ҷавобгӯ мебошад. масъулини шуъбаи маорифи шаҳри Бохтар ҷиҳати фарогирии муҳассилин ба таълиму тарбия ва ҷалби хонандагони болаёқат ба озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ тадбирҷӯӣ намуда, дастовардҳоро дар ин самт афзун мегардонанд. ҳамин аст ки соли 2024 шуъбаи маорифи шаҳр ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст насиби хонандагони яке аз муассисаҳои таълимии шаҳр гардид. ман тӯли сеюм сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок меварзам. ман дар соли 2023 дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои сеюм гардидам ва имсол низ дониши худро сайқал додаму мехоҳам ки дар даври ҷумҳуриявӣ ин озмуни мазкур сазовори ҷои аввал гардам. ин ҳама шароиту имкониятҳое ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мо пешкаш намудаанд, моро водор месозад ки аз онҳо истифода бурда дар оянда барои рушду нумӯи миллат саҳми худро гузорем. ҳоло шароиту имконоти илму донишандозӣ дар литсеи муассисаҳои таълимии шаҳри Бохтар ҷавобгӯи талабот буда, таълимгирандагон бо истифода аз имконоти мавҷуда сатҳи донишу маҳорати худро баланд бардошта, дар озмуну олимпиадаҳои гуногуни илмӣ ширкати фаъолона менамоянд. Самандаршоев, Искандари Саид, шаҳри Бохтар, Ахбор. тандурустӣ яке аз соҳаҳои аввалин дараҷаи сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумат ба шумор рафта давоми солҳои охир рушд мекунад. дар ноҳияи Кушониён бо бунёди иншооти нав ва ворид намудани таҷҳизоти муосир имкониятҳои хизматрасонӣ ба талаботи замон мутобиқ гардонда мешавад. гузориш дар ин хусус. ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи 33 соли соҳиби истиқлолӣ дар рушду намӯи соҳаи тандурустӣ ба дастовардҳои бузург шарафёб гардида, марҳила ба марҳила дар ин самт таҷдиду азнавсозии инфраструктури соҳа ва муҳайёсозии кору хизматрасонӣ ба маротиб бештар гардида истодааст. маҳз таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати мамлакат хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт бесобиқа дониста шуда, баҳри солим нигоҳ доштани сокинони кишвар чораандешӣ менамоянд. қобили зикри хос аст ки соҳаи тандурустӣ низ дар ноҳияи Кушониёни вилояти Хатлон бо маром рушд намуда, баҳри беҳтар намудани шароит дар дурдастарини деҳаҳо сокинон ба хизматрасонии тиббӣ фаро гирифта шудаанд, ки нишона аз ғамхории ҳукумати кишвар ба сокинон дониста мешавад. имрӯзҳо бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳукумати ноҳияи Кушониён барои пешрафти соҳаи тандурустӣ дар минтақаҳо дастгириҳои бевосита шуда истодаанд. Масъулини маркази саломатии Бохтариён 14 бунгоҳи саломатӣ ва 5 маркази саломатии минтақаиро дар бар мегирад ки дар умум 57717 нафар аҳолии минтақаи ҷамоати Бохтариён ва қисмати ҷамоати Ориён хизматрасонӣ карда мешавад. имрӯзҳо 12 нафар духтурони маълумоти олидор, 54 нафар ҳамшираҳои маълумоти миёнаи тиббӣ ва 24 нафар ҳамшираҳои хурди тиб кор ва фаъолият карда истодаанд. дар маркази саломатӣ инчунин шуъбаи ёрии таъҷилӣ ҳамарӯза сатҳи хизматрасонии тиббии минтақаи моро боз ҳам беҳтару хубтар месозад. дар ноҳия дар ин самт корҳои назаррас анҷом дода шуда, марҳила ба марҳила соҳаи мазкур рӯ ба рушд дорад. дар тамоми шуъбаҳои беморхонаҳо, бунгоҳҳои тиббӣ шароити мусоиди корӣ фароҳам оварда шудааст, ки табибон аз ин дастгириву ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати кишвар хушҳол гардида, баҳри боз ҳам баланд ба роҳ мондани фаъолияти хеш талош менамоянд. таъкид кардан ба маврид аст ки барои рушд бахшидани соҳа нақши мутахассиси баландихтисос ниҳоят муҳим буда, ба ин мақсад ҳамасола мутахассисони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб карда мешаванд. мо ба ивази ғамхориҳои бевоситаи муҳтарам ҷаноби олӣ ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи маҳалли ноҳияи Кушониён
وعده میدهیم که خدمترسانی طبی رو در منطقه باز هم بهتر و خوبتر نموده خدمترسانی طبی رو به اهالی باز هم زیادتر میکنیم. با نظرداشت رشد روزافزون ساحه تندرستی در دوران صاحب استقلالی میتوان تاکید نمود که با پشتیبانی و دستگیری های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان من بعد نیز ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در تاجیکستان به دستاوردهای نظررس نائل گشته سطح خدمترسانی طبی به اهالی مطابق به طلبات زمان راه اندازی گردیده سالمی جامعه تامین شده تحکیم می‌یابد. محمد عبدالله‌زاده دولت فیض‌الله ناحیه کوشانیان برای برنامه اخبار. بیننده‌های گرامی چنین بودن خبرگزاری‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نموده. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای مملکت برای پگاه 30 ینوری سال 2025 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی مملکت اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییرآونده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارشات سوست برف به عمل می‌آید. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 8-13 درجه خنک، در بعضی ناحیه‌ها تا 2-4 درجه خنک، روزانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 27-32 درجه خنک، در بعضی منطقه‌ها تا 35-40 درجه خنک، روزانه از 10 درجه تا 16-21 درجه خنک می شود. در ولایت ختلان هوا تغییرآونده اساساً به بارش پیشگویی شده، در بعضی ناحیه‌ها تمن می‌فراید. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه تا 5 درجه خنک، روزانه 3-8 درجه گرم. در ناحیه‌های دامنه‌کوهی شبانه 2-7 درجه خنک، روزانه تا 5 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوا تغییرآونده اساساً به بارش پیشگویی شده، در بعضی ناحیه‌ها تمن می‌فراید. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه تا 5 درجه خنک، روزانه 1-6 درجه گرم. در ناحیه کوهی شبانه 8-13 درجه خنک، روزانه تا 5 درجه خنک می شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوا تغییرآونده اساساً به بارش پیشگویی شده، در بعضی ناحیه‌ها تمن می‌فراید. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه از 4-1 درجه، روزانه 1-6 درجه گرم. در ناحیه کوهی شبانه 2-7 درجه خنک، روزانه تا 3-8 درجه خنک می شود. در شهر دوشنبه هوا تغییرآونده اساساً به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا شبانه تا 2 درجه خنک، روزانه 3-5 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع باد و هوا به شما تابع خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.